Rugambiro muhatakire gajaire ho negitio kinene ugakimenya ati ni ciakirikia kwihanda wega mathaa maria gwiraga ati ni nyeni ciakirikia gwikirwo marigo ni mwihoko wakwa no atindia thayo na gitio kinene riu gai kunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngumathire kana guihorire maria andikitwo a mohoro magitinda magitumathira kuma county ciothe 47 mwihoko wakwa no atindia thayo na gitio kinene riu ejitikiria ngumenyithie maria mariku thiini iria irikuo ya mohoro mutamburuko uyu ugigokinyira na njira ya imwe kwa imwe kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na makiria mwena wa Lavington iria ko ni Kariuki wa Nduati. Ihida kana mahida mothe tungicamania nawe ujite Kariuki wa Nduati ni gukorwo gitika tukwambiriria kana tukianjiriria mutamburuko witu ni ati muigithio umwe na makiria kuma kana na uria uikaine ta Montida Rashi na uria nowe murugamiriri wa kambuni iria yuikaine ta Kiwopay ni arikitie kwambika shira igoti-ini na kuria augite ati kuri na andu makorirwo makiungumania makiria ma ciringi milioni 300 kuma kambuni-ini yake guku agithi na mbere na kuorotereria umwe kana akithi na mbere na kuorotereria mutongoria umwe wa kiuteti na uria wega tuguku bururi-ini kuringana na Rashi tariria na giki kana kuwegerera fegi ya Ecobank na kuria makorirwo makiruta ciringi milioni 300 kuma ruhonge kana kuma county-ini yake magicitora nginyanagia fegi ya mundu kiumbe gukiri uguo ni athiete na mbere na gutetia gitumi kia undu ucio kuhanika akiuga ati we nowe ukoragwo na cabi ya gwitikiria mbeca ta icio gukorwo ikiuma koguo agithi na mbere na gutetia urugamiriri wa Ecobank gutigirira ati kana aria matigirire ati transaction icio ya mbeca icio makiria milioni 300 ni ciogumanio gukiri uguo ni rotereirie aruti a wira ngurani na aria marutaga wira kambuni-ini yake oro hamwe na uria wari governor wa nahau gatene wa county ya Kiambu William Kafogo. Agikuruhanio na ngukumio ya mamilioni ma mbeca mabũrũri-inĩ wa nanja Muthingi Rashi na uria ni murugamiriri wa kambuni ya Kiwopay Limited ni ahoete igoti ritikire kumuteithiriria gucokia mbeca iria ugite ati iciungumanirio kuma county-ini yake gikuruhania muteti umwe wi gatu guku bururi-ini hatari na rutha. So on the 31st of March by 10 a.m. I have received a text message from Ecobank and the money have been removed $2.5 million to Ranero firm without my concern. I'm not aware in this lawyer. I don't appoint him and my company Kiwopay Kenya don't know him. Despite the orders that are freezing those funds, now funds are released. Even with those orders being in place, funds are released when orders are in place. Like for example, when at Ecobank, the funds that are held there are not in excess of $13 million. When the firm of Rene and Company Advocates obtains an order for funds, for money to be drawn from that account, despite that freezing order, funds are drawn. So it's actually a situation whereby monies are frozen so that when they are required, they are withdrawn. Rashi ni ekirire nganja aruti ake a wira atene akiuga ati ni manyitanire kumubangira njama hamwe na muteti ucio akiuga ati ni athire hathara ya muigana wa ciringi milioni 300 na iria ciamurire guku akiorotereria uria wari governor wa county ya Kiambu wa tene William Kafogo. We have a court order for I&M Bank to revert the money and by now they don't revert the money. I understand bank is follow the court order. Why they not revert the money? I&M Bank at Village Market. Somehow, I just want this 2.5 million to revert from Ranero firm and Ecobank lawyer have been received $980,000 from Kiwopay
I am sure my company have case with EcoBank, and EcoBank law firm have been paid by my company $930,000. He is not working for KVP. He is a lawyer of the EcoBank, so they should revert. Kariuki Rashi ni athitangite bengi ya Eco kumana na kuhitikiria ucenjania wa mbeca kaunti-ini ya kuma kuri urugamiriri wa kambuni nginyanagia kaunti-ini ya mundu kiumbe guko gitariria ati wetu nowe ari na uhoti wa kugerekereria kigina ta kiu kuma kaunti-ini yake. And I saw the same day of 31st of March, the fund have been removed from Rane account to William Kaboko, 130 million. And some of the white ruler, Madame of ruler, received 10 of account have been moved. My question is, how come politician Kaboko and Luila White is coming to receive such a $320 million to KVP? Agitamani ihoya riake mbere ya jaji JW Mongare, Rashi kugerera wakiri wake Wilfred Nyamu ni uretie cira uria atamanirie umuthi uthikiririo hamwe na kihiri kia macira maingi na maria mambikitwo tene. Mucirithanie Mongare gukiri uguo ni oretie miena eri itikire igakinyia mbere ya mucirithania Mabeya tariki 8 mweri-ini wa gatano mwaka-ini uyu na haria cira uyu gakorwo gio. Hadini ha Muthingi TV riako ni Kariuki wa Nduati. Haya, tukiuma riboti-ini yo tuthii uteti-ini ni ati na watongoria matiganite na makiria kuma ngwataniro ya Azimio la Umoja matongoretio ni mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga umuthi ni macemanirie kaunti-ini ya Murang'a na kuria mathiete na mbere na kone mathire na mbere na guthinyereria muingi witikire kunyitanira nao na makiria mirorongano-ini iria mambikite guothe bururi-ini makiuga ati ino noyo njira iria mangihuthira itemi-ini ria gutigirira ati thirikari ni yakorwo ikigua makaya mao kama Shege na tidakirumira riboti ino na tuhaririria. Hindi ya mucemanio wa Azimio kaunti-ini ya Murang'a, mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ni atetetie thirikari ni kwaga kuhingia iro iria meranire hindi ya kampeni. Sio wakastop hiyo mambo ya BBI. Sio wamesahau wali sasa. Umesahau kabisa mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi, wengine walikuwa wanasema, wengine walikuwa wanapinga, yote wamesahau. Hao watu wako na sahau sana. Raila ninge ni areganite na uge wa mutongoria wa bururi Ndagitari Ruto wa kuga ati thirikari ya Uhuru Kenyatta yatigire yanina kigina kia bururi. Hao watu hawajui kuendesha serikali, imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota, leo na kesho wanatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki 3. Oroho ni ugite ati no nginya sava iria ciatumikire hindi ya githurano kinene ihingurwo niguo Akenya mamenye uma guku agithingiriria makomishona aria matigithirio wira macokio wira na ihenya o uria kwahoteka. Sava ifunguliwe, sifunguliwe. Unaunga mkono. Kama tunataka kujua haki, wale 4 warudishwe kazi. Sawa, warudi kazi. Mwena-ini wake mutirithania wa Odinga niwe Martha Karua ni atetetie thirikari ni gutumira maafitha a borithi kunyamaria a Kenya hindi ya mirurungano. Wakati kulikuwa na maandamano, kila mtu akipeana notisi akiwa Mlima Kenya alikuwa anafukuzwa na polisi, wanaenda nyumbani kujaribu kumshika, na siku ya maandamano wanapeleka polisi wengi kuzuia maandamano. Hiyo ilifanyika Kirinyaga kule Kiambotogo wakati vijana walipeana notisi. Hiyo ni kuona ya kwamba wanazuia watu wa Mount Kenya kutoa sauti zao. Nimogwetekera gwekirwa Kenya, nimogwetekera kunyitwa tonua. Mimi nasema hii ni ya kufungua vinywa
vya watu wa Mlima Kenya. Gavana wa tene wa Murang'a Mwangi wa Irio nake ndanatigwo na thutha guku agiukirira munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni undu wa kuga ati bururi ni ta kabuni. Sasa tutafungua sava ili tujue mshindi alikuwa nani, na hapo ndipo story ya kufungua sava ilianza, ili tujue huyo shareholder wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Kamau wa Chege. Haya, mundu gwitoka Mwashege thegio ni riboti iyo tuthi na mbere ni ati mundu kamiti ya bunge igi mathomo ni geire na gikaro na ataramu ngurani na makiria sekta-ini ya githomo niguo kwarira ugoro rigi mitaratara ire teithiriria gutigirira ati ni macemania na kana ni mahurana na wici wa igeranio kurumirira makaya na mateta maingi ma ati kigeranio kia mwaka muhituko wa 2022 ni giakorirwo gikiiywo na njira nene. Mundu gwitwo Mwangi wa Murugi aratariria ni kumana na ndeto cia gwikuirwo kwa wici wa igeranio cia gibururi cia mwaka muhituku na kuria kamiti ya bunge ya guthurima mathomo yarukite ndereti igie ndeto ino itemi-ini ria gutigirira gutire na wici wa igeranio ori. As an expert on exam analysis, on exam processes, to look at, to give us the other eye. Kamiti ino ikigia na giikaro kia mwanya na ogi na anyiti itemi matiganite sekta-ini ya githomo gikirehe hamwe afitha a igeranio, arugamiriri a ma university hamwe na muingi niguo kuhithuria kihumo kia wici wa igerio ici. NEC has been a pace setter in the region and across the continent in upholding the psychometric standards of setting and administering examinations. Hindi ya kigomano giki ruhonge rwa igeranio guku bururi-ini niruo NEC ni rwikorete haceke rugikuithio murigo wa kwaga guthingatithia mitaratara ya kugiria uici uyu. Once the papers are released from NEC headquarters as they go out there, I think it's at that point that we are not sure of what happens. And I think that's our weakest link, and that is why in our recommendations we did talk about strengthening NEC at those lower levels so that they can somehow be in control of the process. I think there we can talk of not practicing teachers, because you could be a teacher but you are a member of parliament, you are not practicing, and you could be a professional in that area. Therefore, bringing experts to set exams. You could be a teacher, yes, but you are not practicing, and therefore you separate the practicing teachers from setting the exams. Mamwe mamendekithia maria maheanitwo ni ataramu aya a githomo ni hamwe na kuhinyiriria thirikari kuhetukia watho wa kinyanagia muruto uraingira cukuru wa university guikarira kigerio gia kuingira cukuru-ini uyu ari ni njira imwe ya kunyita aria maiyaga igerio. We know very well that the Commission for University Education has been given the mandate by the Universities Act to set the entry level of university exams, and therefore as universities we'll be going against that particular act in case we introduce entrance exams. Most of public universities, private may, but public we might have some challenges in that, and therefore maybe if that is changed, maybe if the law is changed, then entry exams can be introduced. Kamiti ino ni rutite mahitia iceceni iria cihetukitio gwikagirwo igerio makiendekithia cio guthurimagwo weru mahinda kwa mahinda. Ni mendekithitie arimu aria marathomithia kwagaga guthondeka igeranio kuona uici uyu umagira kuona arimu aingi nio matabanagia uici uyu. Riboti ino ni irigereirwo guthurimwo ni kamiti ino mbere yayo gukorwo ikineanwo mbere ya bunge niguo guikirio miti kiwatho. Handu-ini ha Muthingi TV riakwa ni Mwangi wa Murugi. Haya,
thegio muno mundu gwituti Mwangi wa Murugi munini wa mutongoria wa bururi ni Rigathi wa Gachagua muthi ni agite na giikaro na andiki akaru hogini itiganite matongoretio ni Raymond Molo itemini ria kana Raymond Molo commissioner wa gicigo gia gatagati wa bururi county commissioner makamanda borithi horo hamwe na arugamiriri a honge itiganite itemini ria gutigirira ati ni marira maundu matiganite wabici-ini yake kuria mwena wa Karen mucini munene wa Kenya Nairobi kurerikana ati mucemanio uyu tabanirio itemini ria gukorwo makirora mwerekera uria mekuya niguo gutigirira ati ni mahurana na njohi na makiria kana njohi njuragani na makiria gitaro-ini giki hindi ya gikaro kiu ni maugite ati ni mekurira mitaratara iria yagirire gutigirira ati bara ino ni yanyitithio thinga gitaro-ini kia gatagati kuona ati ni kumwe wa kuria gukoretwo na wongerereku wa uhuthiri na unyui wa dawa cia kulevya. Haya, tulio ripoti-ini igi unyui wa njohi ni ati na watongoria ngurani na makiria kuma gicigo-ini kia ubunge kia Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia manyitanire na thirikari nene ni mambikite mugururio na kuria marahotire kuhithukia makiria ya lita 10,000 icio njohi ngananie ni iria koretwo ikiendio mwena ucio maya mokite riria munini wa president Rigathi wa Gachagua athiete na mbere na kuga ati ni kwambika mugururio na makiria gitaro-ini gia gatagati gutigirira ati unyui wa njohi na makiria hari mbeu njithi ni umwe wa maundu maria makuru makihunanwo namo na njira nene. Commissioner wa Nyahururu noria uikaine ta Vicky Munyasi ni ugite ati kana ni akidirite miario no guku akiuga ati matikuhoma kuona ati ni bara mambikite ituri-ini ciothe cia Mount Kenya kuona ati mangihota kuhukia unyui wa njohi cia ici cia ibango kana njohi cia gubugugia ni megutigirira ati ni mathara kana ni makorwo magithara andu aingi na makiria mbeu njithi aria makoretwo makimerio ni unyui wa dawa ici cia gubugugia. Tumekuja kwa sababu ya raid ya Chang'aa na Busaa na tumepata kangara around 10,000 liters ambaye kupata imekuwa changamoto. Inatengenezwa inawekwa kwa kama hii mnaona hapa na kuzitoa tunazitoa kwa mashimo ambazo wenye kupika wamechimba na kule ndani ya forest. Tulipata pombe ambayo ilikuwa inaendelea kupikwa, lakini wenye walikuwa napika walitoroka, hatukuwapata. Tukaingia kwa jiko tukapata drums ambazo moja inabeba 200 liters, 250 liters, lakini toto tulimwaga almost 10,000 liters kutoka kwa hiyo mto ya Thompson Falls Nyahururu. Hii pombe inatumika, inapikwa na miti na kuni. Kwa hivyo kuna miti inakatwa ndio ipiga hii pombe. Kwa hivyo tungeuliza hata serikali, department ya forest ihusishwe, yashe kuwa kama maina peke administration peke yake ndio inafanya hii kazi. Ile changamoto tunapata hawa watu tukiwashika hata waende kotini wanapata fine kidogo ama muda kidogo ambapo tena pata kwa community na wanarudi bado kwa ile biashara ya kutengeneza pombe. Kwa hivyo tungependa kuomba judiciary watusaidie ili hawa watu waelewe madhara ya hii kitu, wasirudi kwa hii biashara tena. Waongeze maybe penalties, maybe fines, maybe ile muda mtu anakaa pale jela iongezwe. Tungeiomba tushikane pamoja na KWS kwa sababu kama wangekuwa kwa wagestua hiyo madovu ndio tuendelee na exercise. Kwa hivyo tungeomba tusaidiwe sana na upande ya forest. Hata tukitoka kama tunatoka huko Maina Nyahururu, najua tuko safe. Wenye wanapika hii pombe ningependa kuwapea onyo. Kwa sasa hakuna kazi nyingine tutafanya mpaka hii pombe isha Nyahururu division. Siku ya leo naona tumekuwa na siku mzuri na tutaendelea na hii vita mpaka pombe haramu ishe. Hata mwenye anaona haya ni bara ya bikito na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya nikio gitaro gia gatagati gia gutigirira ati ni mahurana na njohi tauria mundu gwitwo Mwangi wa Murugi agicietaga twambe tuikirie tuwe kahinda gitu kambere ga gwikiria no tukihunduka ni turahunduka na riboti makiria ndugetikire guthiira mitambo guku ni kwa Muthingi TV tugikiugaga ni kihumo gia gutherema.
Riu nikimuthe. Atiriri tigana inani. Nitiramenya uria ndireka. Mbeca nyingi ni ciakwa. Tariki ici kiuria ndireka na mu. Tigana inani. Leki. Murenda munjira kuwa thiku na taitu. Riu ri nitumuvuate tukarore. Tumuvuate. Tuge. Kone guku. Ni ucio. Ni woka. Atiriri. We uronetio ku. Ni bana kai kuria turendia 550. Kakwira kugi. Ini ha makuta na phase 2. Na kuona kuturendia 350. Na deposit no igana. Na igana rimwe ici gyo kayo mweke ukari kahora kahora. Ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai. Aya! Niko. Ini goko kwa ndagima gutire buro tietari taitu. Na nikio ndimwiraga ndagima. Nekuga na gwika. Ini Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawa ambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Haya nitũgĩcokereria reke ngĩthi na mbere na kũmenyithia ta ũrĩa tũgĩkũharĩrĩirie. Tũgĩthi na mbere nĩ atĩ thabarĩ ya kũhunjia thayũ mwena wa Kitale na Lodwar no ĩrathiĩ na mbere ĩtongoretio nĩ barothi wa thayũ Ndagĩtarĩ Charles Malcolm, na ũrĩtũkanĩtie ng'ongo na makĩria mwena wa Pokot kwa makĩria ma kilomita 367 akĩhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ. Akĩaria mwena wa Kapenguria, Charles nĩ orĩtie rũrĩrĩ rwa Pokot makorwo makĩgacĩrithia thayũ na kũhukia ũthũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kuona kana ũgĩthiĩ na mbere gatagatĩ ka ndũrĩrĩ nyingĩ. Gũkĩrĩ ũguo agĩthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩtĩkĩre onayo kũmũteithĩrĩria itemi-inĩ rĩa kũhunjia thayũ, kuona atĩ mwena wa Pokot nĩ ũmwe wa mĩena ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩrwo na makĩria nĩ mbara cia itoi na aici amahiũ arĩa makoretwo makĩagagia mũingĩ. Augĩte atĩ wende gũtigĩrĩra nginya atigĩrĩre atĩ rĩtana rĩake nĩ rĩakinyanĩra kũrĩ aikari na makĩria kuma mwena wa Pokot. Wanjirũ wa Maina nĩwe wĩna riboti ĩyo. Ikoretwo ĩrĩ thabarĩ ya kilomita 367 thikũ 6 kuma rĩrĩa barothi wa thayũ Ndagĩtarĩ Charles Malcolm anjĩrĩirie thabarĩ ya kũhunjia thayũ manyitanĩire na atongoria kaunti matũra-inĩ ngũrani mwena ũyũ makĩria icigo iria cigũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Nimetembea kwa miguu, mahali walikuwa wanasema watu wanauliwa, mahali magari ya serikali ilichomwa, mimi nimetembea kwa mguu, na ni kwa sababu ya neema yake Mwenyezi Mungu. Akiaria na aikari ya barothi ũyũ na ũrĩa wamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ orĩtie rũrĩrĩ rwa Pokot kũgacĩrithia thayũ na kũhukia ũthũ arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno. Wapokoti na Waturukana ni jamii mmoja, ni familia mmoja. Hakuna tofauti kati ya Mturkana na Mpokot. Ili tuweze kufanya biashara, ili tuweze kuona for tour, we have a very beautiful land. West Pokot is beautiful. Wakisema it's a land of hidden treasures, it is a land of hidden treasure. We want to exploit that treasure. We want to show it to the world. We want to show it to our brothers in Turkana. We want to show our Kenya that Pokot is not just about banditry. Ninasikitika sana tukienda Nairobi useme unatoka Pokot wanakwambia bandits. Si vizuri, sivyo? Oho kũringana na barothi ũyũ nĩ erĩire aikari aya atĩ nĩ meharĩirie kũnyitanĩra na ndũrĩrĩ ciothe mwena ũyũ makĩhunjia thayũ guothe bũrũri-inĩ. Nisiogope ati imefika saa 10 nikimbia ati lazima nipite sijui kuna roadblock mahali fulani. Hapana, I want to come here and live as I am with my brothers. Bwana asifiwe. Hiyo ndio imenifanya ninatembea na hao vijana. Na tutatembea mpaka amani ipatikane kwa barabara hii. Na kwa sababu sasa sisi tumepata ambassadors wa Pokot, wa West Pokot, tutafanya kazi pamoja na wao. Tutahakikisha kwamba kukiwa na chochote kwenye hii barabara, tutakuwa tunawasiliana na wao na wao watakuwa wanawasiliana na sisi. Na mimi nimewaahidi nitawakaribisha Turkana. Gũkĩrĩ ũguo,
Barothi ane morete thirikari gukorwo ikigirĩrĩka wĩra-inĩ wao na kuoera ito iria cikoretwo cikĩhithũkĩra aikari aya ikinyarĩhio rĩa kĩwatho nĩguo kũhukia ngũĩ iria ciumĩragia na kwagagia thayũ wa mũingĩ mwena ũyũ. Mambo haya yote yanafanyika upande wa Turkana. Mimi nakwambia hii ni jangili. Haiwezi kuwa ni Pokot. Ni mkora ambaye lazima atafutwe. Na serikali kuu, I speak to the government, you have a role to play. The UNPS, you have a role to play. Flush out these okoras. Get them out of the forest where they are. Follow them up to their caves and let us have peace. We love peace. Turkanas love peace. Pokots love peace. We need to live in at peace with one another. Na tunataka kuhimiza wasanii wengine ama wahisani wengine waje mbele, tusake pamoja hii maneno ya amani. Tuweze kujumuika pamoja na tuombe Mungu sana ili amani iweze kutokea. Ngiribotera Muthingi TV, reto rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Tumefika headquarters kwenyewe jamani. Tumefika. Haya, ngĩkĩra gwate kwagĩraga na gũthakaraga gwĩ thayũ ũcio nĩ wĩra mwega barothi ũcio arakĩruta wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahunjia thayũ mwena ũcio. Tũthiĩ na mbere. Mũmbunge wa Isiolo ya Mũhuro no rĩũĩkaine ta Mohamed Tubi ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩũĩkaine ta Arahan mateithĩrĩirie thukuru wa airĩtu wa Alagani na makĩria ya mabuku kana mabuku magana mana marĩa maheanĩtwo kũrĩ thukuru ũcio. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ Tubi na gũkĩrĩ ũguo nĩ athiĩte na mbere na gũtetia mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩka kũheana mĩcinga kũrĩ maabitha National Reservist, akĩhoya atĩ kana akiuga atĩ yaya gũtuthũra bara kana ngũĩ, gũkũ akĩhoya thirikari nene ikĩingĩrĩra ũndũ ũcio. Mwena-inĩ wake mũtabarĩri wa mĩhang'o ya gĩkundi kĩa Araha nĩugĩte atĩ marĩkĩtie kũnyagia mabuku maya kuona atĩ gĩthomo nĩ kĩmwe kana nĩ ĩmwe ya cabi iria cihũthagĩrwo makĩria na magĩteithĩrĩria ciana iria ikoragwo mwena wa Isiolo kwa gũkorwo mena gĩthomo no makorwo magĩtira rũrĩrĩ rwa andũ acio na njĩra nene. Sisi tunashukuru, mimi nachukua kwa niaba ya kaunti ya Isiolo. Nashukuru yeye sana. Tulizunguka yeye na mambo ya security na akapeana mambo ya KPR bunduki karibu pande ya Isiolo hapa. Kina alisema 100 itoke na kulikuwa na 95 hapo mbele. Sisi inafika kwa wenyewe wale wanasema fitina inafanyika. Bunduki hii ambayo inapeanwa ya security ya Kenya Police Service ni kusaidia raia wajichunge nayo usalama yao. It's not to police anybody, it's not for political reasons, it's not for any other reasons. Na hiyo bunduki ikigawanywa objectively ili iwe inalenga ile lengo ambayo ilikuwa imetolewa na Kendeke. MP, you have partnered with us in this project. The name of this project, as you can see from this banner, provision of course textbooks project for Algani Girls Secondary School. Today here we have a total of 800 course textbooks from Form 1 to Form 4. Nashukuru sana, na leo hapa mbele yetu tunaona kile ambacho waliweza kutupatia. Hizi mambo za vitabu zilitupatia shida mwingi sana. Mimi kama mwalimu mkuu wa hii shule nina furaha nyingi zaidi. Furaha sana kwa sababu tangu tukiwa na mwalimu ameshinda akitafuta hizi textbook, amezunguka sana, ameshinda kiomba hizi mashule ya jirani. Shida yetu kubwa sana kwa watoto venye mmesikia wamepass imekuwa shida ni textbook. Kwa hivyo as board chair we even say thank you so much to Araha people. We really appreciate your effort. Mmetusaidia sana. Haya, tuthi na mbere. Thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩranĩra ngirimiti na thirikari ya bũrũri wa Finland ũrĩa megũteithĩrĩria na makĩria kũhũra njeki harĩ bara ya kũhukia wagarari wa ihoto cia ũmũndũ na ningĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahukia bara cia kĩmĩciĩ na ningĩ ũruithia wa mwana wa kairĩtu. Kĩgomano-inĩ nĩ kana nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩranyitĩte kana kĩrarehete hamwe Minister wa ũtungata wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aisha Jumwa, Governor wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka hamwe na atongoria aingĩ
baingi na kuria mogete ati nimegutigirira ati ona ni marira mitaratara ya gutigirira ati undu ta uyu no wakorwo kihukio kuona ati ndurire iri koragwo igithinyiriria undu uyu no mwaka igithi na mbere na kuheo mathomo maria magirire niguo gutigirira ati undu uyu no wahukio. Twamukire ripoti iyo. Kwa sababu rais wa Jamhuri yetu ya Kenya alitoa kauli na akasema ni lazima tumalize unyanyasaji wa kijinsia na ukeketaji ifikapo mwaka wa 2026. But actually the agreement behind this program was already signed back in 2020. In 2021, about a month after I had arrived in Nairobi, we had a launch of the program, and now we are here in Bungoma to sign a very important MOU. It cannot be stopped by anybody else. It can only be stopped by us. And like we say, it's a bottom-up approach. Nishukuru wazee hawa. That is the way to go. In my previous life, you know, when I was in provincial administration, and I want also to urge you to support, we used to have difficulties sorting out problems, but anytime we used elders, issues were sorted out. You can go there as a PC then, or a county commissioner, na crown kwa kichwa, and people will not listen to you. You need one respected mzee to talk, and the situation will change. Na amesema wazi ya kwamba hakuna makubaliano wala mazungumzo dhidi ya ukeketaji katika taifa letu la Kenya. Rais atasaidiwa na waziri niliyesimama hapa, atasaidiwa na gavana na wazee wa Bungoma na vijana wa Bungoma. Mimi nilikuwa nasoma West Pokot. Tulikuwa tunakuwa na max yetu na 36 max. Mimi nilikuwa na 31 max out of 36, but nilitahiriwa nikaolewa. Je, ingekuwa ni wakati huu mimi ningekuwa nani? Aya, tuthina mbere ni ati mihango ni rathararire na makiria mathibitari-ini kaunti-ini ya Vihiga kurumirira mugomo wa arigitani oro hamwe na manathi kuma kaunti-ini iyo. Muikariri giti wa kanjo ya manathi kaunti-ini ya Vihiga na uria uikaine ta Zadok Miheso ni uge ni wikirite ndeteno mukonde gukwa kiuga ati aruti a wira na makiria ugima wa mwiri matirihitwo gwa kahinda ka mieri igana ona riu makiuga ati cigana ni cigana na gukorwo makiga miro yao thi. Na thirikari ya kaunti ya Vihiga ni iteteire na kuga ati mihango-ini ya kunina ndũgamano ĩno na gutigirira ati ni ona kihonia kia mathina maya. Na gukiri uguo minister ugima kaunti-ini ya Vihiga Martin Osotsi akiuga ati ni maretha kihonia gia gutigirira ati manathi na marigitari ni mariho niguo gucokereria mihango kuona ati riria maiga miro yao thi mihango ya urigitani kaunti-ini iyo ni koretwo kana ni gukorwo igitharara na njira nene. Ambia wananchi ya kwamba sisi tunaomba radhi ya kwamba hamtapata huduma Vihiga, lakini ni kwa sababu wahudumu wa afya hawajapata mishahara zao. Tulitoa mapendekezo kwamba tutengenezewe Health Service Commission. Hiyo Health Service Commission ingekuwa inasuluhisha masuala kama haya ya mishahara na masuala mengine ambayo inahusiana na wafanyakazi wa afya. Kuhakikishia wananchi ya kwamba swala hili linashughulikiwa katika ngazi ya juu, na kama idara tunashughulikia haki za wagonjwa na pia wahudumu wa afya. Kwa hivyo nataka kuomba wenzangu ya kwamba wawe na utulivu tunaposhughulikia masuala haya ili tuweze kusaidia wagonjwa wetu wa Vihiga County. Mheshimiwa Gavana angeongea na wahudumu wa afya ili awaelezee mipangilio zake bila anafikiria mshahara zinaweza lipwa lini, ili tuweze kuelewana kama kazi inaweza endelea. Lakini kufikia wa sasa hakuna maongezi yoyote ambayo sisi kama viongozi tumefanya na serikali yetu ya Vihiga. Aya,
Tuthiete wega na ni ati tugithina mbere thirikari ya county ya Kakamega manyitanire na ruhonge rwa guthaitira mai county ino ni manjiririe mihango ya gutigirira ati aikari amwe ucio kana aikari amwe ucio ni makorwo magiteithika na mai micine yao kumana na ukorwo magitetane mirimo ngurani riria hagwo ni mai ma giko na iria maugite ati makoretwo makinywa kuringana na murugamiri wa kambuni ya mai mwena ucio nuri kaineta Joseph Maloba Iti ati mari mutaratara-ini wa gutigirira ati mai matheru ni makinyira muingi guku ugikirwo kana ugikirwo mukonde ni urugamiriri wa account makiuga ati oneno ni imwe ya manifesto iria meranire na koguo kwa ihinda ritari haraya ikari mwena ucio ni megukorwo makigunika na mai matheru matariria ati o muthenya ni mariheanaga makiria ma lita milioni 2 cia mai kuri aikari account iyo ya Kakamega. To ensure that our governor achieves his 6-point agenda, of which which is the clarion call in the water sector, we need to do the following. One, in our areas of service, we must ensure that we extend water to all the households within those areas, and this has to be properly matched with the production. If we did, like for instance, the rehabilitation of the old Kakamega treatment plant, we can get over 2,000 cubic meters injected into the system because the plant has a design capacity of close to 4,500. So if we can produce during the day and just achieve half of that using solar pumping system, then we can get about 2,000 cubic meters extra, and that will push us into supplying areas that are currently underserved, like Sikirai, which is currently underserved, Jamindas, which is also currently underserved, because of the volumes that get into town. We need to implement that. With the current technology, we were thinking of reviving the plant, but then now using solar, so that it can only work during the day when there is sun. We have factored in some money in 2023-2024 budget to do some feasibility study and some kind of a design, some detailed design, to just give us an idea of what it will cost to undertake now the entire process of changing the pumps and motors and have the modern ones. Ripoti ya kumakoria kaunti-ini ya Kakamega itutware kahinda-ini gaitu ga keri ga gwikiria koguo twambe twikirie tugikunde tumaino tukihuduka ni turahuduka na ripoti makiria gutugetikire guthiora mitambo ro ringi niemu ni turacokereria. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema.
Badilisha maisha yako na Big Win Bonanza. Jishindie shilingi 1,150 au shilingi 1,300 pesa taslimu kila siku kupitia vipindi maarufu uvipendavyo katika Lookup TV. Maelekezo ili ukaweza kuwa mshindi ni rahisi. Kwa simu yako ya mkononi, ingia kwenye M-Pesa, elekea kwa Paybill, weka nambari 760202. Kwa account name andika neno Muthingi, kisha kwa amount weka shilingi 99 au 99 shillings peke yake. Kwa M-Pesa Paybill weka nambari 760202, account name Muthingi, amount weka shilingi 99 peke yake. Kumbuka, unavyocheza mara nyingi ndivyo unavyoongeza uwezo wako wa kuwa mshindi. Unasubiri nini? Badilisha maisha yako na Big Win Bonanza. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na ambao wajifikisha miaka 18 hawajaruhusiwa kucheza. Cheza kwa kuwajibika vilivyo. Haya, nitucokereria murori wa Muthingi TV. Maya nimo makiri kuo thiini ria iriko ya mohoro ta uria ndiragithi na mbere no kumenyithia. Gavana MOHORO HWAI-INI akinye kana ni kinyirie gucunge muhira igongona-ini ria kuhitukia maabitha igana rimwe ria 40 ruhonge-ini rugitiri na ni thutha gukorwo marikitie mathomo mao ma kibururi maria marahanikaga mwena wa Lokichogio na maria marakorirwo magitiriho na ni thutha wa wiki ithano. Na wale wa raia wa kawaida sisi tulikuwa tunawajua, wameingia katika uniform ya serikali, uniform ya polisi. Kwa hivyo watasaidia sisi kwenda kuchapa kazi ya security katika areas yetu ama zile areas wametoka. Mimi kama gavana wa Turkana County niko tayari kushirikiana na rais na vikosi vyote vya askari katika county yote ya Turkana kuhakikisha kwamba tumeangalia mambo ya insecurity katika mipaka yetu yote ya Turkana na pia mipaka yetu na majirani. Security is place. Hii Turkana lazima ipate usalama. Bila usalama hakuna maendeleo ambayo itafanyika. Mimi nikiwa mmoja viongozi katika Turkana County niko tayari kusaidiana na nyinyi na pia kupeana usaidizi ule unawezekana. Nadhani sasa kwa kazi ambayo iko mbele yenu muendelee kuhakikisha kwamba ama muende muhakikisha kwamba wananchi wetu wanaishi kwa usalama ili tupate maendeleo ya sehemu hii. Kama kawaida mimi niko tayari kusimama na wewe, kusimama pia na security team ya Turkana County ili tupate kusaidia kurejesha amani katika mipaka yetu. Pia ningependa kushukuru rais wetu Daktari Samoei Ruto na pia CS wetu Kindiki kwa kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba wamepeana nambari nzuri ya NPR katika county yetu ya Turkana, county ambayo imezingirwa na vita ndogo ndogo ya wahalifu wa tamasha zetu umeweza. Haya, thegia ya githomo ya CBC gukorwo kinyitithitio thinga na makiri turitiganite guothe bururi-ini. Arutwo kuma kaunti-ini ya Samburu matire mahota gukorwo magikinyukia ikinya riu ringi na makiri ya ukori makingira kirathi-ini kia grade 6 kumana na mathina maria magomeire miturire yao na ningi mathomo macio. Kuringana na riboti irerekereirio ni ruhonge rwa ciana yugite ati mutaratara uyu wa CBC ni umwe wa mitaratara iria giteithiriria kumahonokia kuona ati omoekaine muno na urithia wa mahiu na koguo mutaratara wa CBC ni umwe wa mitaratara iria ingiguna ciana nyingi mwena ucio. Gukiri uguo honge itiganite cia githomo ni ciuritio gwitikira kunyitanira itemi-ini ria guteithia ati thina uyu wa ciana gukorwo ikiaga mathomo na ingi gukorwo igicererwo kuingira mathukuru-ini kumanagia na mathina matiganite ni ndo maundu mamwe maria makorwo makirorwo na njira ithiranite. Tumukire riboti iyo. Kwa majina mimi naitwa Charles Lecturer, manager katika shirika la
Kiba Child Development Organization ambayo ni shirika linasimamia mashirika ya kijamii, na kulingana na ripoti ambayo tuliweza kuona leo ambayo inahusiana na maadili bora kwa ajili ya watoto wetu ambaye ni wa kutoka miaka 13 mpaka 17. Joshua Senean, mimi ninawakilisha mkuu wa elimu Samburu County katika hii mkutano ya leo, na inaweza sema kuhusu ya hii research inauliza kama watoto wetu kweli wako na skills na values, lakini ninaweza sema kwa kiwango wako naye. Tuliweza kuona kwamba kuna gaps ama kuna mahali ambayo bado tujafikia, kwa sababu kama mmoja wapo niliweza kuona katika hiyo report kwamba watoto wetu wengi, asilimia kubwa ya idadi ya watoto ambao hata wako karibu grade 6 grade 7 hawezi kusoma masomo ya grade ya 4. Na kwangu mimi nachangia kama msasi, sisi wasasi tuweze kuwa na bidii, tuweze kuweka effort ya kusaidia watoto. So tumeona kwamba ni nini tutafanya ili tuweze kulete juu masomo ya watoto wetu. Tumesomesha na walimu ama tumesoma kwa pamoja ili kwamba siku ambazo ziko mbele tulichukua hatua ili kwamba tuone watoto wetu wamekuja juu kwa masomo. Mambo ya usalama pia inachangia, sababu ukikuta Samburu County nafikiri mahali mengi huko juu mashule zimefungwa kitambo na watoto hawajaweza kufanya mtihani wao. Haya, rũhonge rwa anyititemi ngũrani na makĩria sekta-inĩ ya ũgũri na wendia wa nyũmba na mĩgũnda nĩmorĩtie thirikari ĩtĩkĩre gũtigĩrĩra atĩ kana nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ maikia ũtungata ũyũ wa wendia na ũgũri wa ng'ondu ng'enda-inĩ itemi-inĩ rĩa kũhũrana na wongerereku wa ũici na ningĩ ũtunyani wa kĩahinya wa mĩgũnda matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno ũrĩkanĩine kana ũĩkaine ta Dominic Thuku nĩmaugĩte atĩ aingĩ ao makoretwo kana aingĩ nĩ andũ arĩa makoretwo manekora haceke makiria kumana na ũrĩa makoretwo monetio na ningĩ gũkorwo makĩiywo mbia ciao nĩ andũ arĩa makoragwo makĩmerĩra atĩ nĩ mekũmateithia kwĩgwatĩra ng'ũndũ no ĩndĩ magakora nĩ rĩera. Ukiri uguo nĩmorĩtie mũingĩ wĩtĩkĩre kana ndũkanetĩkĩre kũgũra mũgũnda kumanagia kũrĩ ngwatanĩro yothe ĩrĩa ĩtandĩkithĩtio kĩama-inĩ kĩao makiuga atĩ acio magũkorwo nĩ andũ amwe arĩa matigĩrĩra kana mangĩtigĩrĩra mũingĩ nĩ wakorwo ũkĩũrwo nĩ mbeca ciao na ningĩ matinona mĩgũnda ta ũrĩa makoragwo merĩirwo. Na tũrĩ gũkũ kĩgomano-inĩ gĩa thikũ ithatũ gũkũ Naivasha nĩgetha tũcokanĩrĩre hamwe tucarie kihonia ya thogore ya migunda. Koguo nĩngwenda njĩre customer citũ na andũ arĩa matũgũragĩra migunda nĩ tũmenyete kĩrĩro kĩao na nĩkĩo tũkĩte gũcaria kihonia na tũmwĩre guoya rĩu nĩ ũthire tondũ nduma yathanaga nĩ ũtheri gũkũrega kwa gwathana. Koguo nĩ kũrĩ na ũtheri na ithuĩ nĩ ithuĩ ũtheri na hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa ega makira nĩrĩo arĩa oru mathiaga na mbere gũthamaka. Koguo nĩkĩo twĩ gũkũ nĩgetha tũcarie ũrĩa ũkagũra mũgũnda ũtagũte mbia ciaku rĩngĩ tondũ ũhoro ũyũ ona ithuĩ nĩ twĩkĩrĩte kĩeha. Nĩ ngwenda mũndũ wothe ũgũraga mũgũnda rĩu amenye kĩhonia nĩ gĩũkĩte no kĩgũra mũgũnda kambuni-inĩ ĩyo mĩũria kana ĩ thĩinĩ wa association nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũkagĩa thĩna ũkagĩa handũ ũngĩũria kĩũria. Gĩkĩ kĩa Association of Stakeholders, Association of Real Estate Stakeholders nĩ kĩrĩ na amemba makĩria 500 na nĩ tũratangĩtĩire maũkorwo marĩ 2,000 tondũ kuma next week nĩ tũgũthiĩ mashinani na twanjie gwetha andũ aitũ. Andũ aya a wendia wa mĩgũnda kana wendia wa ng'ũndũ, andũ aya nĩ macontributaga over 290 billion harĩ GDP itũ kana ũkũria wa bũrũri. Ũguo nĩ andũ merutĩire kũruta wĩra na namba ithatũ andũ aya a mĩgũnda kana real estate nĩ tugaga atĩrĩrĩ nĩ ithuĩ tũhingũraga kũrĩa ngurunga irĩ atĩ thĩinĩ wa UN Habitat marauga atĩ mwaka wa 2030 andũ 50% kana nuthi andũ a Kenya marikaraga thĩinĩ wa mataũni kana thĩinĩ wa urban areas.
no nĩ hinya mũno na thirikari yahingũra mabarabara kũrĩa gĩthaka. Ithuĩ tuthiaga kũrĩa ithaka-inĩ tukahingũra mabarabara kũrĩa Marindi, kũrĩa gwitũ Kieni, kũrĩa gwitũ kũrĩa Nyandarua, na twaka mabara macio twekĩra macola twahanda mĩtĩ andũ magaceto. Ite shati turute wĩra na andũ a Kenya mutikaigwe bina wasiwasi andũ a diaspora uhoro wa gũte mbeca nĩ wathira. Kwĩ maũndũ maingĩ mawatho marĩa marĩ hetũkagio ta kwĩna capital gain mathĩna maingĩ kuma 5% to 15%. That is like punishment, and twageria kurehera andũ affordable housing tukihota kuruta wĩra ũcio atĩa kwĩna tax ihana ũguo. Kuma ũmũthĩ maũndũ ma kũiyũmbia nĩ ũrĩthia ũkarora mũndũ real estate association wona ndarĩ ho kamenya wĩ thĩna-inĩ, koguo nĩ ũrĩroraga na twĩ haha ithuothe nĩ ngwĩcio ngĩrora ũguo nĩ ũkuona maũthiũ wonaga makĩendia mĩgũnda hingo ciothe na nĩ tũramwĩra rĩu nĩ rĩkomaga na